Ka North East Adventist University ne kasngi depan man go ya kasngi yatylli kari namo ka National Unity Day hapchem yong kani kaskurba wa emakli terci West Giant Hill District hewa Principal Secretary ka Arts and Culture ka Sarkar Jella OFR Kharkungor da manu kamu kongsan ne deman ko idap cispa san paus nem kasngi kha usardar wala bhai patel wa man uchrot wa wanra ya ki palat sanspa atali ki hima wa wan ki chirup hagawi ka chatri wa man kari India UFR Kharkungor hawa iklam da ong wa mariap sia wa pchem gani ke university do yo wa em ki wariam tendre na keleng ka than iwa penksan sakhian ya iman kerpang gani keri da ong wa gani ke singi man ko wa sa kan mo we wa he wa kumai ha ki singi wa ki por wa wan dai sngaw komen wa yo wa gani ke skur da he da pho ko kat nang lai I por nei bha kam wa ar phaus nem na chwa da wan wa ya ka library ko Cucu do ongu wa ki India wa man ko katni to wa ye usardal wala bhai patel wa wanra ya ki hima khian wa senrop langgi wa keri do ongu le wa yatylli man I wa kro ne bhai kintin ongi wala dakwa ulai smart lai semen tang wala dakwa wa lai jangai em kam wa lai chirup delang hejo ipor do ongu wala daki wa wan chaini wan ki de jo iriam pynyoo I man semen tang wa de wa wan de kiriam tenre pynyoo ye khana ko ye ki parom yong itre yang phi wa ini penpho I ya ini ye chemlang da ya ro ya ka university wa de le burom ga ya ka National Unity Day de ngai scam wo man ki wa Yahluti ye ki wa bon wo bot ki nei bha iwan ki khana na ki jaj bru na kaleng pynyoo sakhiat I ye yatylli da penchong kun ya ka ni kasngi da ichat wa da pynyoo da ki jaj bru Tripura Garo Mizoram, Assam, Nagaland, wa ichat na ki khasi penar. Dayo le iklam na Uderal, Bhengra, Chief Financial Officer, METAS Unit, u Dr. Myray Wan Ningshen HOD ka Political Science, North East Adventist University, weda chim le ye ikentin kular National Unity Day pledge. The internal security of my country. Mimin da sakano kayo pa Mimin Kaka mimin pa Naludong sa ingat da mano Kaidoa kayo parita Kaidoa no Upiato na Asen pewaling Chabaiwa Oyo yao Yo Mengogang keramu display with 4 plates instead of 2, a display of the inner talent of the artists. Let us all enjoy the plate dance.
depict the clearing of trees and underbrush, showcasing the labor involved in preparing the land. In Salamka, the boys and the girls dance to greet the guests with slight bows of the heads in acknowledgement. Here, women dance around the courtyard